حوالاش ما کارم کنگائے کارش میں چیچو دیمشتا میں شربدارہ صرف دیم جی نہیں تو منی واسطہ فرض ہے مرچی ماں اگر دگرے واسطہ کھانا تو اللہ تو واسطے نا منی واسطہ ہم کس کھانا اللہ زم مرچے کہ یہ دکھی سوری سختی ہر مرد میں سرا کھائے تھا اور ماں منی یک گروپ پہ ایوب کوسو آئی سربراہ ہیں آج تو ادھر نہیں زیادہ تر ماں ہمیں داؤں کار کرنا تو اولی باری ماں کوشش کو سنگتا کہ بھائی چیزیں کھانی فنکارنے واسطہ نا تو ماں کہتے ہیں دعائیں کاغذات ماں لٹائیں تا کراچی لاہور اسلام آباد پشاور پہلا مجلس جوت کو ماں تقریباً 6 سال ہمیں پیڑا لگتا ہے سیکٹریٹ مانو کدی گورنر ہاؤس کدی وزیر اعلیٰ ہاؤس روگ آئے اصل کار نہ ہوتا میں چونکانا یک واری ماں گتا ہوں ایوب کوسوا مظلم آرٹسٹ ہے مظلم مردم ہے تو ماں آئے رہا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے یار بیا بری تو سربر ہے تو اس طرح من نہ رہے ہیں مقصد بھائی تو بیا زور زبردستی معاشہ گفتا ہے ٹائم گتا وزیر اعلیٰ آج بھائی مان آئے گا نا تو اودا کی منشتوں کو وزیر اعلیٰ زہری صاحب ثناء اللہ زہری صاحب چیف منسٹر تو نشتوں نیم گھنٹہ رند لچی کارت شت ظاہر مزنے آرٹسٹ بس جسٹ اجتماع کسی اچ کم کہ منا لوٹائیں تو پرچے منا کو ملاقات نہ کو من ظاہر بھرک والا مانو دیگر سنگا مارا کو چھڑا گئے مجھ تو بھائی اللہ خیر کہ یک کے ماں حافظ باسط صاحب آگتے اشیاء کہ بھائی تو نندے یار تو مانے مزنے آرٹسٹ ہے مزنے ازمکار ہے تو حکم کن چھے کروں گا تو بس تی کار بھی تو ماں فٹ ماں اپلیکیشن تو تیار ہے میں دعائیں چیزیں ماں داتا کو مجھ تو بھائی ایک کار ہے تو اس تو بس تو بے فکر بے تے کار بھی ہی رہا تھا تو اولی واری ہم اسمبلی کے جوڑ بود 20 کروڑ روپئی ماں رستہ 20 کروڑ کے رستہ تو آج 20 کروڑ ماں ظفر بلیدی صاحب میں سیکٹریت ظاہر میں سینئر مردوں ماں تو ایوب کوسو تو ادھا نیت تو مانا لوٹیں تک یار ایڈی صاحب نو چین کھانا مقصد کلج پیش تو بھائی یہ پیسہ نو کجائیں اس بھائی فائنانس ڈپارٹمنٹ کہستن ایشیا سیڈ منی یعنی بینک ایئر کو نو آئی انٹرسٹ کہستے منا رسی انٹرسٹ بانٹ کھانا ہوتی آرٹسٹ یہ ایس او پی سے گورنمنٹ طرف موانتا ہوں ٹھیک ہے اٹس اوکے تو آئی رند کہستے نا چھے بوتے یک سنگ یک آرٹسٹ یار سونے مرد میں سمجھ نہیں آئے گا کیس کو سوشل سیشن کورٹ تو کیس چل رہا تھا کل چل رہا تھا 2 سال پد کیس کھٹا تھا تو کے زر جمع ہوتا نا 21 لاکھ روپے پر منتھ 2 سال کیس چل رہا تھا ماں پیسہ جمع ہوتا ہے جمع کے بود تو ماں کیس کھٹتا تو میں ظفر بلیدی صاحب لوٹا تھا سیکٹری میں اللہ سلامت بکر باز جو مرد میں اور تیڈی صاحب یہ تقریباً 1 کروڑ 80 لاکھ روپے جمع ہوتا ہے 1 کروڑ 80 لاکھ روپے نوشی چو کھنا بانٹ کھنے موشتا نا مچے کھنے موشتا ایشیا کہستے نا ادھا ایرکن کس بیمار بھی کس مسئلے بھی یا چیز ایکسیڈنٹ بھی ٹاماٹے ماما فوریشی مدد کرا کمائے دارن تو اللہ شے زندگی دن تمہارا بس بغل کو اسے تیری سوچ بہت زبردست ہے پدا ماں ایوب کوسو ہم کو مقصد بھائی میں یہ بڑے کرتا ہے جو کرتا ہے یار صحیح ہے بھائی ٹھیک تو اما پیسہ ایرن آئی کہستے نا پیسہ 20 کروڑ ہی رنگوڑا ذات وہ کم نہیں میں دیکھ مخلوق آ رہا کسے اپن جا کسے اللہ اسا وانی انٹرسٹ رسے گا زر ہی رہا ہے نا پدا 20 کروڑ روپئی میں سیکٹریت عریفار صاحب آم بات زبردستی مرد میں آتا بات بہترین مرد میں آتا آمانا لوٹائن تھا تو رشی یار میں کیا کر سکتا ہوں میں کہا سر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ سیکٹری ہیں تھوڑا سا موو کریں سمبلی میں کچھ اور پیسے منگوا لیں تو اس سے ٹھیک ہے صاحب آپ کام کرتے ہیں میں آپ کی عزت کرتا ہوں بہت عزت کرتا ہوں ٹھیک پر سمبلی موو کو 20 کروڑ روپے 6 کروڑ روپے تو 6 کروڑ 135 مردوں ماہ تقریباً 80,000 روپے ماہ رہ سکیں ہر ماہ باقاعدہ آگے پیسہ ہستے 1 کروڑ 80 لاکھ روپے آئی رہنا کس بیمار بھی
کس ایکسیڈنٹ بھی یا کس مسئلہ بھی تو آئی ہر چیز مطلب آستے چیز مدد کھنت جی تو ہمیں وڑا کس طرح معاشیا دے مرو تو منی سوچ بعض وسیع ہے نا مت یہ سوچ نہ کرنا گا باپت وتی زندہ اولی نام منیت عبداللہ غزنوی صاحب سیمی ابھی پانزئی جی عرصے یعنی نامت مگشتہ عبداللہ غزنوی صاحب بزرگ مرد میں غریب ہیں آئر بھی دے منی نامہ کاٹ کے نے آگشتے منی نامہ کر اللہ شکر من تو ٹھیک ٹھاک من ضرورت نہیں من نے گتا جی وجہ پدا انچو بود کے منی ایکسیڈنٹ ہوتا منی ایک اور نے پا دے سیکٹری صاحب غریفال صاحب منی اسپتال آت مجھتے بھائی ادھر آپ نے کیوں علاج کرایا کراچی جاتے میں کہا سر میں غریب آدمی ہوں فقیر آدمی ہوں میں مسئلہ ہے ماں کیسے علاج کرنے کا منی زیادہ خرچ نہ ہو گیا پرچک من یاری دوستی زیادہ ہے نا تو ہمارا شامانی صاحب اللہ زندگی آرتھوپیڈک ہے آپ اس بھائی یہ کرایہ کمرے کرایہ تو بھی دے باقی طرح ہر چیز معاف ہے مطلب طرح آپریشن ہے دوائی مواد دیا تو اللہ شکر پدا منی اب کڈنی پروسٹیٹ آپریشن بوتا ہے پدا آت وہی تو ادھر پرچے کرنا ہے کہ تو بروکراچی ہے میں ماں فقیر ہے مرتا ہوں منی کس کا سنگت دستے واقف کار ہے آؤ کہ ڈاکٹر کے ہاتھ بھائی اس پر کتنا لگے ایڈی صاحب کے لیے کیا لگے 700 روپیہ 700 روپئے میں خرچ کو منی آپریشن ہوتا ہے پتا چمے مسئلہ ہوتا ہے مشہور ایک ڈاکٹر منی بچ سے بولتا ہے کہ بھائی یہ ڈاکٹر شالے میں دخیت والا زندگی دن مانا عزیز تب اس ہر آپ تو میرا اثاثہ ہے ٹی وی کا جی وجہ ایڈی صاحب بعض اہم نقطہ تو پیش کرنے گئے تھے شرفدار اشکروں کا اقسم پیش بو گا ہاں میر الفت صاحب ہے تو لازم یہ تیوں کمال ہے کہ تو آرٹسٹنی جو کومکا کنے یعنی مدد تک کر لوٹے تو لازم قدردانی کریں یہ جوانے چیزیں پر سے کہ آرٹسٹ فنکار رائٹر کومانی مزن مڈیاں تو آہانی یاد کرنا کہاں شرف و عزت کرنا میں درستانی ذمہ واری تھی اچھا واجہ میر الفت ہے نمیرہ نے اقسم پیش بوگا یہ وقت کمپیرنگ کو تھا ہمیں سیٹ سرا ہم نشتا تو لازم یہ ہم مرچی دورہ یاد ہے کہ آئیے سطح کرزی آئیے ہر شعبہ تو کہو طرح آوار کو تھا یہ نہ سمجھتا کہ میں ریٹائرڈ ہیں لوگا نندا ساز بھی زیمل بھی تو افدہ ہم نندوں کی تو ای بابت ہم واجہ ہاں گیشے جس کنے واجہ رمضان صاحب انچو کے کماشی مردم تو کو وجہ ایڈی صاحبہ کو کہ گڈی واقعی مردم ریڈیو ٹی وی صاحب بیچارے میر الفت بتا گیشتری مردم اللہ وتی مال کو تھا تو یہ قدرت نظام یا یہ کس داشت نہ کرنے بلے شرن کے ہاں انچے مردم پیدا کو تھا کہ پدریج کیا اما کاراں اما زبان امانی کلمہ کرنے کا تو یہ بابت چیزی کچھ زید صاحب الفت صاحب بابت من بوشی کے الفت صاحب یو کا یک نام نبوت اگر ما شریعہ بیچارہ بزانہ تو یک ادارے جہتے داشتا گیا وہ تی زندہ تھا خاص کر پر نوکیں ورنانا نوکیں عبادگانا آیا بعض دلائے تہا یک میرے داشتا تھے آیا میں خواہشات یا وائش ما بوشن کی کیا نوکے مردم کی بیاتے تو شارتت کی ایشی مالی حیثیت چیئے ای نو دربرے ای ملازمے تو آیا اما حسابہ آئرہ پروگرام داتا تھے دائنتا تھے بوکنگ کرتا تھے تو میں نے یاد ہیں کہ 986 ریڈیو پاکستان اچھے دوران زبان تھا یک کلا کے پروگرام بنا بوتند براوی بلوچی پشتو تو منما وعدہ نہیں تھا براوی پروگرام نہیں جا کہ کمپیریت ہوں تو بشیر بلوچ اللہ پاک مغفرت ہے بکا خدا مرضی اگو کہ بھائی تب بلوچی پرچا پروگرام نہ کرنے منگو بھی منی آتے رہا دوئیں زبان منی جند زبان منی آتے رہی چی مسئلہ نے تو اسی دے میں ماج گڑتا ہو بلوچی پروگرام ہی تھا برا تو شروعات آپ براوی کو تکا جی جی تو الفت صاحب انکار کو تو میں نے یاد تھی کہ 6 ماہ منی بکنگا براوی پروگرام والا ہم کرتا بلوچی پروگرام والا ہم کرتا پدا دوئیں پروڈیسر نشتن تو یک رائے منا لوٹا جس کے بھئی تو چی گوشے ماں طرح یال دیکھ نہ لوٹیں اور ایک گوشن کی تو میں نے مگا بلوچی بیا منگو بھئی شمع کے فیصلے بھی منا قبول ہے منی آترا اچھے اڑان دو جنجال نیس تو پدا من آخرہ میں چارتوں کہ بھئی
बशी बलूच रिक्वेस्ट करता थी कि भाई तब बलूच प्रोग्राम पे तो पता मन शुतू मरी गपे मतलब ये के उल्फत साहब एक कदरदान मर्द शरजान ते मर्द में आचरता चारितात कि भाई इशी कलमता चीयस्त इशी तवारता चीयस्त इशी जानता चीयस्त इशी सेंचु लायकियता चीयस्त तो हमा बड़ा आये राशुनिया करता थे आयरा देमा बुरता थे और आयरा था यह खाद्य असर करता थे बाजे मर्दमन चे अस्ता के नोकिया क्या आता था इस चे न जानता मर्चा आके असना ये तक के था रेडियो टीवी तक था जो बरम शग दया गया तो आये था उर्फत साहब मजन दस्ते जी अच्छा बाजवान जी शरफदार लाजुम मजने कमाशानी दस्ते माने गुआहानी रहनुमाई भी राशुनी भी या उस्तादी भी मरुची तो लाजुम रेडियो टीवी बुनियादी अब अंजल बुतंग इदारा बुतंग के मुदा चे मर्दमा रोदम जुरता पता ये कि मर्ची दौरा सोशल मीडिया और इंटरनेट है बोले पेश ज़माने के हमें इदारा बुतंग मिशन प्रोग्राम बुतंग हमें दा एक्टिंग बुतंग हमें दा कारी बुतंग तो ये एक जवाने सिलसिला बुतंग एडी साहब इज़्म फन आर्ट ये हमें शोभा कि कोमानी हवाला या सूबे हवाला दुनिया तो का उतर पेशदार मजमूई तौरा वीर उल्फत रवक में वस्ता दिल पदर दी अल्लाह जन्नता ने सब बेका आओ कि वक्ता शुमा चेल उठे कि भाई सरकार ने मगा चुके शुमा जोहदा सारी शुमा कब जाया उते फंड शुदर गीत का आओ कि वक्ता सेहत वाला भी आर्टिस्टानी फनकारानी ये देगे हानि वस्ता राव दर भी कि आहा उती फन्ना इज़्मा गो ओबे गुमा बेका उती कार हम बेका उती चुक्का नी वाना ये जंजाला ची दुर्ब भी तो ये बाबत अच्छी विषय के सरकार दी डॉक्टर साहब मसला ये है ना कि मैं मसाल बहुत ज़्यादा है इसी वजह ये गुर्बत ज़्यादा है मैं फनकार मेरे गए इसी वास्ता की इसी वास्ता ना है शब ना ना मुश्किल है ना इल्म कारण में हाल है तो मनी तो जो दमशी है कि माँ सिर्फ कोयटा ना बलुस्तान है हर हंदा जी हर हंदा के मना मर्दम में हाल रस्ता कि भाई ये मर्दम बीमार हैं या ये ज़रूरतमंद हैं या ऐसी कुमक की कनगी मामूल सर होता हूँ चाहे पजगूर भी तुलबत भी ग्वादर भी बेला भी उत्तर भी होशदार मस्तूं चाहे वड़ा के रवे तो लोलाई तो हर अंदा की मना कसे याद को मचता हूँ यक्के तो पिट गवर्नमेंट बलुस्तान है ठीक है तुम्ही मनी वती पर्सनल एफर्ट्स कि मैं दोस्त संगत यार आबा बस्ते मैं एक मदन ग्रुप पे फनकार आने में और ठीक ठाक आर्टिस्ट है इस तरह ग्रुप किस तरह आई ये पेशा तो पेशा में से नहीं बाद में संगत में बीमार भी आर्टिस्ट मवती कुमक्की अवत यकीन करें 2-2 लाख 6 लाख रुपए में जमा को पाया नहीं इलाज को संगत है मतलब ये ग्रुप कुमक को हाँ बिल्कुल तो आई था गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट इधर ने मवत वती संगत आऊंगा आपको भाई ऐसी मदद करना गया का 20,000 का 10,000 का 5,000 ऐसी पेश अवधि क्या सिंह के जने ना आम आप होता हूँ भाई तमाम मनी माँ भाई ऐलान को भाई मर्दों में ऐसी है मसला है भाई ऐसी बात जरूरत है 5,000 या 10,000 कि मैं वह सहमत आता हूँ मुझे भाई मनी करा तो आ किस तरह दुआएं संगत आवार बुता हूँ तो यकीन करें यके बाद संगत इनाम करने की जरूरत नहीं अब बिल्कुल खत्म जी लेकिन अल्लाह शुक्र है नू जिंदगी चल गए दुआ दे गए नू अब्दुल्ला गजनवी मदने मरतम आई अटैक बुत दिला बात परेशानी बू अल्लाह शुक्र है ठीक ठाक है इलाज अमर टाइम इधर नहीं आता जी तो पवती मतलब जे बज को असद काकड़ सच्चू खान और दूसरे दिगा मर्दमंत तो आमावती कुमक्की अमावत को अनुवतानिया वाकया उतगा में पश्चिम कंपेयर गवर्नमेंट मां विशेष शुक्रगुजार है कि तानिया है कि सोचता तो गवर्नमेंट बास्को मक्की को पीटीवी पाकिस्तान टेलीविजन तारीख अवली बार है कि कैसे आर्टिस्ट से वास्ता चीजें बुता मां एमडी साहब पे शुक्रगुजार है स्पेशली इंटरेस्ट के कई वर्ष को था हां कई वर्ष उत कुमक तानिया स्पेशली पीटीवी के एमडी है शाह साहब आ पर्सनल इंटरेस्ट के मां राब्तात हूँ एक देखे संगत में नजीर दुरानी आ राब्तात पदा के तरह मवाद शुतव कराची हमूद शीराज बोगियत जवदीन अस्पताल तो आप पीटीवी मर्दम हमूद उस्तादियत पदा मां
مگشتک بھائی ایدہ علاج سر نبوگے پدا مشتگوں برن سیٹر اودا داخل کو پدا ایدہ شربوتا پدا پٹیل اسپتال سی اسپتال ہوتا تو نو شکر ہے بہتر ہے جو مار کا جو واپس آ اللہ شکر ہے لیکن حال فی الحال طبیعت ششار نہیں بہرحال میں آرٹسٹ ہیں اور پدا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا آرٹسٹ بہت ضرورت مند ہے کہ آئی کمکی کرو کس نہیں تو آئی اگر تو مدد کرے تو دل واش بھی سکون طرح رسی حقیقت میں میں وقت چھتا ہوں کراچی تقریباً 4 چکر جاتا ہوں 10 روز آئی ایک بچے عباس نام ہے تو ماں اشر دیستا ہوتی ماں سے خدمت کریں گے تو من دیستا کو بھائی ہماں کوٹ ہماں واسکٹ کہستے ہیں اسی درد جر باس خاص گت مکشتگل بھائی بیٹا چلو میں تم کو کپڑے لے کے دیتا ہوں تو تم یہ کپڑے تبدیل کرو تو میں نے خبر کب جب بینچ ہے تو مودا ہوا آبت نا جی تو اس سے سر میری والدہ ٹھیک ہو جائے میرے لیے یہی بہت ہے یہ تو کوئی مسئلہ نہیں میں اس وقت تک نہ کپڑے بدلوں گا نہ نہاؤں گا جب تک میری ماں نہیں ٹھیک ہوگی سلام ہے بچہ سلام ہے ماں سا کہ اے بڑے بچ صحیح ہے نا بعض مرد میں جو تنگ بنتا نا ہاسپٹل تنگ نہ بولتا ہے اپنے ماں ہر ٹائم میں چھتا وہاں بالکل ریڈیت وتی ماں سے خدمت واسطہ تو مکشتا اللہ ایشی اے بڑے اولاد ہر مرد مادانت اور اے بڑے ماس ہر کسا رسی بس زبردست ہے وطم احساس کرو کہ مطلب بعض آرٹسٹ حدیث تھا نا تو آپ بس وتی سوچ کریں گے مارا رسی مار یہ اولی نیاڑیت کیا اگر کسے بیمار ہیں کسے مسئلے ہیں اچھا ماں جب جنگا مانا ذات رہا تھا کسے نہ خوشی بات رہا یا کی طرح بتا آستے تو الفت پروگرام لیکن آج ان کے ضروری ہے کچھ اگے ایک باری میں نے فون کو رشتے سر آپ کہاں ہیں میں کہ میں ادھر ڈائریکٹر سر آپ آ جائیں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ خیر ہے رشتے کہ جی وہ ایک میں نے چیئر لیے وہ کسی کو دینی ہے تو آپ کے پاس 5,000 روپے ہوں گے میں کہ آپ کے پڑے ہوئے آپ نے میرے ساتھ کام کیا آپ کے 5,000 روپے میرے پاس پڑے ہوئے آ جائیں میں ذرا یہ ردا تھا عام معذوریت آپ ویل چیئر دا تھا آئی ہوں 5,000 روپے دا تو یہ احساس کریں کہ بس ہمیں والا میر محمد وتی جیب اچ خرچ کرتا ہے یہ خبر ہے اگر ضرورت مند ہے اچھی کا وقت ساتھ بچا بغیر تو یہ بڑے مردم کے ساتھ بعض کام کر صاحب بات بہترین مردم عام ہمیں بڑا کہتے ہیں احساس کرے گا بچم زبردست تعلیم یافتہ اخلاق مہر محبت عام زبردست وتی اتباع خدمت کو واجوان واجر رمضان صاحب وادم کم میں گرسرات وغیرہ گپی جر لوٹے میر الفتح صاحب واجوان گرسرا میں گشل روٹی کہ میں درائیں قلم کارن جی بائدیں کہ آج چوشے مردمانی آترا کتاب نے مشتب کنا آدھارا نے مشتب جوڑ بکنا تنکہ آنی روا گا چرن دنیا کوڑیا یلدیا گا چرن آنی اماز یک ردے برجا بھی بیت یک دروشو میں برجا بھی بیت یا او دا چے یک نوکے ورنائے واگ داری شاعری ہے کمپرنگ واگ داری اناؤنسر واگ داری یا نیوز واگ داری یا دیگر چیزیں تو ادا الکاری بدن او آرا الکاری دیا گا چرن دے مروت دے مریکند یا کوتی زندہ جوانے دروشو میں گوازند کند تو یہ بابتا منی ہمیں تصبندی ہیں کہ درائیں اکیڈمی اچھے بلوچ براوی اکیڈمی اچھے اور اداران اچھے کہ آبادی کے عرفت نامہ زندگ دارہ گیا ترہ یکنچن شاید دیما بیارن کہ برجاو سلامت بھی گرسلام علیہ الفت صاحب یک شیر بخشی براوی ہے یک بندے ہونے یاد ہے کہ الفت کرکنی زیبا آنے نا الفت کرکنی زیبا انینا الفت مرکنی زیبا انینا یعنی